Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Luz at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Nagsardengak iti panagadal ko, gapo ta syakla ang ti katulungan dagiti dadakkel ko amangged. Tanitatang ko, saanen a makatrabaho iti nadagsen, gapo iti arthritis na. Ket ninanang kumet, makilablabada laeng. Gapu iti kinakurapay mi, ti rason no apay nga aglidlidayak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Luz, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adto yan ti sweldok, nanang. Makatulong da ito iti panagadaldag iti kakabsat ko. Saan mo nga itad kanyak, anak ko? Baka amo kan tulatan amang tad kadakwada. Sige, no day tati ko nayo. Mangibati kamutan iti para iti bagay, anak ko. Awan mo't problema kanyak, nanang. Talibre mo't ti kanak iti balay dagiti amok. Saan ka kadi amarigatan akas katulong tibak ng a pamilya? Amangan mo't no nauyong daken ka. Saan, nanang? Naanos da kanyak. Kun saan daan na imot. Kas makita yung mat. Tunggal agawi dak. At dalat pabitbit ko a groceries. Ngamin, ik-ikanak ti amok a babae. Ang amangan mo't no ikiskisay na mo't la iti sweldo. Saan, nanang? Alangarod, anak ko. Agan anos ka. No sa anak man anakalpas iti panagadal ko, nasken nga rod ang makalpas dagiti adding ko. Dayta ti ibagbagak akanayon kadakwada. Nga igaedda ti panagadal da. Tapno saan amasayang ti itultulong mo kadakwada. Sapay ko mga rod ta igaedda ti agadal, nanang. Anak ko. Kanayon kumet nga ipalagip dayta kadakwada. Day off ko ita Domingo. Iso anak karwarak. Oh, anya. Kasla seryoso ti ko nam apagsaritaan ta. Oh, anya. Agorder tapay iti kanan ta. Saanen? Takayat ko nga gwin na swastan. Oh, anya. Adan sa bali ngay ayatek. Adoy kita tila dawan iti cellphone ko. Anya. Mix. Iso day ito ni Shirley. Iso day ayatak. Kasta. Diretsaan kan, Luz. Awanen ti panagayat ko kan ka. Iso nga gwin na swastan. Anak, anya ti parikot. Kunak no aglayon kan ijay balay dagiti amom. Ngam nagsubli ka mat. Sa agsagsangin ka. Nanang. Apay ka day, anak ko. Anya ti pagsangsangitam. Ibagam ko makanyak. Ngamin, nakiwin na suwas kanyak ni Darwin. Ha? Impakita na kanyak tiladawan ti babae anang isukatan na kanyak. Ay, naglukon. Taimpakita na paikan ka. Wala nang adayo na pimpintas nga miti siya. Ay, ayatem ka de, ti boyfriend mo. Wala nang ayatak launay. Iso adyak amo no kasano ama aklon ko da ito ngay naramid na. Ay. Gapo siguro tamay sa akla nga papaunan. Iso naglakanak nga insukat. Anak. Sige laeng, anak ko. Isangit mo.
Tabaran makapabangarkan ka. Takalpasan na. Agsarita ta, anaimbag. Agyaman nakitid nanang. Ita, anak, agsarita ta. Nanang. Amok no kasano kasakit ti sa amarikrik na gapo iti panangi-break kan ka ti boyfriend mo. Nanang. Ngem sapay kumatasaan aday ta ti mangdadael iti salunat mo. Kan saan kuma aday ta ti mangdadael iti trabaho. Uwan, nanang. Dumteng tulat ta ti maikari alalaki aparaken ka, anak ko. Nanang. Saan mo ko maunay arik naan ti panang pasakitkan ka ti kaayan-ayat mo? Takasta at talaga ti sumrag iti makuna nga ayat. Dumteng lata ti pandakapasakit. Uwan, nanang. Saan anasaya at ti ugali ti boyfriend mo, anak ko? Isu asaan arumbeng at agisayangem. Ay wanam kit di ti salunat mo. Ken igaed mo ti mangged. Paharaken ka, ken para kadagiti kakabsat mo. Uwan, nanang. Luz, apay kastoy da ito inapoy, ha? Saan matanalinay? Ha? Ay, sorry sir. Nalipatak matan ngayon linay. Ijak ngamin inaramat ti rice cooker. Gaputa adupay nagyan na. Nagluto ka din iti sidaan? Saan pa'y sir? Agluto akpay. Anya ti mapaspasamakan ka ita? Anya layangan ti nararamid mo? Ay, kuha sir. Nasakit ngamin ti ulok itay. Sana ka mamati. Gaputa uray na sakit ti ulom, kat nasaya at latamot ti trabahom dito'y balay. Nukas tamlaang, nasaysaya at no mga lakami iti kasukat mo. Ha? Ni saan sir? Pangasiyo. Nukas tangarod, saya atam ti trabahom. Pasensya amon ni sir mo. Taam mo mutakas jay ti panagsasauna. Sorry, madam. Aguray ka. Anya ka di manan ti mapaspasamakan ka. Mabalin mo nga ibaga kanyak. Tapanag kunak kat ada parikot mo. Ngamin, saan ka mo tasigo da kasta? Tamanumot ten atawan nga agpapaay kay ti pamilya mi, Luz. In-break na ngamin ti boyfriend ko, madam. Kasladyak mo aklo na basta in-break na klatan. Ngam sa bagay, adayo anapimpintas tinang isukatan na kanyak. Kastagayam. Maawatan ka. Ngam uray kitaam. Agbabawin to day ta lalaki. Sika, in-break na. Nakasingsingpet, kan nakaananos, kan manang ipatagpay iti pamilyana. Madam. Saan mo unay arik na anday talus? Dumteng to ti lalaki mas maikarikan ka. Madam. Ala, punasa mo dagi talwam, Luz. Owan, ma'am. Arakupan ka manikit di. Oo, ay, kitaam da ito'y. Taad-adan ang nagsangit, hindi narakop ko. Ngamin, madam. Nakasingsingpat kayo kanya. Narakop na pa'y. Asya kamay sana nga katulong. Kamang kanti pamilyami. Di ka nagsangit mo eh. Katlipata mo ti boyfriend mo. Tasaan ang maikarikan ka. Owan, madam. Hello, Luz. Kumusta kan? Ay, Sir James. Kumusta kan? Itala ang anak kapasyar ka manan dito'y balay da Madam Junicia. Isu tinag ko na asumarong karak dito eh. So, nagbakasyon ako na. Total,
Saan pa amang rugita ipatpatakdar ko ang negosyo ijay lawag? Kastagayam, sir. Anya ti kayat mo nga inuman? Kape? Juice? Saanan? Agpalas ka tarong Marta. Ay, sa anak makarwar ita, sir. Ado ti lalabaak ita. Di kagdanag, tulungan ka. Ingkag palasan, tarong Marta. Kanya anti Juni siya matla ang tinagkuna. Andingayan ka, gaputa malmalday ka. Iso arong Martan. Ang kasangsangpet mo pa ilaang, sir. Ita, rumartan? Ang mga nunabannog ka iti biyahe. Saan? Wanya. Ulita ka di pa iti mangibaga ngayong kagpalasan, tarong Martan? Inulit mo, sir. Kaya't mo nga ulitak manen? Ay, saanan, sir. Sige, mabiit lang arod tagpalasa. Wananti, adda kami ita dito yung restaurant. Di kagdanag, tasan ko abay-bayan ni Luz. Okay. Wananti. Sige, bye auntie. Dinabag lang ni Auntie Junisha no nakarwartan. Allah, sir. Ado nga mintilalabaak ita nga aldaw. Awan parikot iti dayta. Nakababain, sir. Alakit di. Mangkita ka iti kayat mo kanan. Tag-ordertan. Oh, asino tinakitam? Ay, ko. Dayjay ka di at da iti bangir alamisaan? Oo. Dayjay oh. Nagtugaw dan iti kadwa na babae. When no, iso ka di ti lalaki anang paldaan kan ka? Owan, sir. Oh, Dayjay. Nakita na tan dito eh. Pumanaw tan dito, sir. Saan? Mabit lang. Sir, mabay ka kanyak. When los. Sa labayan ka pa ya. Oh, kita ang tiloko. Saan ang maisina ti imatang nakadata? Sir. Pagparangan ta nga gayan ayat ta. Tagtagari. Sala amlatan ti aramidan. Sir. Sige. Agsadag kay ti abagak. Anya? Alan na. Agsadag kan iti abagak. Taprusak tabuok mo. Sige. Kasta, Luz. Katapurusak mo tibuok mo. Aday ta. Umasidagan dito'y ayan ta. Wanak peso. Luz? Anya dahi tingar aramidin nyo. Agpabuya kayo kadig-kada kami. Siya kung ti sumungbat, honey. Wen, kaya't ko lang nga ipakita kan ka nga agayan ayat kamin kinilos. Anya? Nagbiit matan ti panang sukat mo kanya, Luz? Apay, adda ka di gapuna anas kan nga ibaybayag na ti panang sukat na kan ka? Anya? Awan serbim alalaki. Isu asaan anasakit tinakam na no insukat mo man iti sabali a babae. Naglastog kanyag sarsarita. Apay, baknang ka di tinang isukatam kan ko, ana? Tapno ibagakan ka, baknangak met. Kat kabaalak nga ipaay ti amin akayat ni Luz. Di ta kayo manlangan. Tiloko. Oh, Dayjay. Rumwardan iti kadwa na babae. Iso dayjay tay babae ang nakitak iti ladawan iti cellphone na. Napintas. Ngam pasigsamot arito kiti ropa na. Saan ang natural ti pintas na? Sir, di na kon sa labayan, nakarwardan. Apay, di mo kaya ta sa labayan ka? Sige man langin. Ala, mangkita kan iti order renta. Tani, mabisina kon. Sige, gatangag deta as sandal para kan ka.
Kalpasan na, mapantapay ka dagiti ayam ti badbado. Mangpili kan to iti kayat mo. Ala, sir. Saan Awan pagbayad ko kan ka. Imbagak aya bayadan. Ngam, Pagayatan ni Auntie Junicia daytoy. Iswadi mon paayan. sir. Asar ka niya. James ko nang kadilatan. Anya? Alagit din. Alamon na ita sandal. Tamapantapay iti ayan dagiti badbado. Agyaman na kiti dayto inted mo sandal, manang. Nagpintas. Usar ki di school. Awan anyaman na ading ko. Kan adamot para ken ni Edgar amanong mo. Inggatangan ni Sir James iti sapatos. Ay, sayang. Awan ni Manong Edgar. Tanapan timulong ang nag-car wash. Isupay ka no titangdan na. Kasta ka di? Wen manang. Kat ni nanang, napan nakilabada. Ni tatang, napan mo't ijay surong. Sinarungkaran na dagiti mula na amani. Ngam, kabailan na ka di? Kat kanayon na nga agalan ti sakit ti saka na. Ad-adda ka nung agsakit. No addala dito balay. Ay, anyamot ka ni tatang. Bye-bye anyo ka din, manang. Alangarudan ading ko. Ina ko na. Agur-ura yan ni Sir James iti kotse na. Apay adi mo pa unagan, manang. Imbagak nga minan nga aguray latan iti kotse na. Sige ading ko inakon. Indagas ko la dagiti ginatgatang na para kada kayo. Agraman groceries. O sige, manang. Ingkaaginanan, Sir James. Siya kunti makaamo ditoy. Saan na bale? Tamabiit da ito yan. Tulungan ka, aging ka amalpas. Ala, sir. Trabahok da itoy. Kunak adi nakawagan iti sir. James, kunamlatan. James. Kasta nasamsam itadenggen. Amin na trabahom dito'y balay da Auntie Junicia. Tulungan ka. Tadyak kaya't akanayon ka amabannog. Agsarsarita tapay dito'y terasa. Tasanak pa'y makaturog. Sige, James. Oras siya. Sa anak pa'y makaturog. Amom ka di nga iti pa'y laeng. Kat addan pa nagayat ko kan ka. Ngam amok nga adda kayan ayat mo. Takas tatimbagam kanyak idi. Kat ita, ibagak ti marikriknak, Luz. Agayatak pailakan ka, aging gaita. Ay ayatan ka, uray asino ka pa'y. Uray na kurapay ka akas iti kunam. Sana day tatilapad, itinapudno apa nagayat ko ken ka. James. Saan ka nga puraan? Gaputa amok at ti ex-boyfriend mo pailang tayo ayatan. Ngem sa paila ko ma, tamasursuro nak nga ayatan. James. Napudnuakan ka, kat nakasagana ak amang ikalaisakan ka, Luz. Saan anarigat nga ayatan ni James, Mr. Lonely? Kat pudno nga iso ti makagapu, no apay analaka alinipat ko ni Darwin. Kataging gaita, agpapaayak pailaan kas babaunen da Doña Junicia, gaputa awan ti maalada akasukat ko. Natulag meten ti kalay sami kini James, kat saanak ang nagbabawi anang sungbat kankwana. Kastan, katagyaman ak. Tuy pagayam mo, Luz. Pagayam Luz, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ti adal iti daytoy apakasaritaam, ket saan nga importante ti kasasad iti biag. Ken saan nga importante ti kinapintas ti langa. No di ket ti kinasaya at ti ugali, ket dayta tinangayatan ken ka ni James. Kablaawan ka, iti panagkalaysayon to kini James. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti tinagan a Luz at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kanin surat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.